Lalpa kan padu takbani kovela kantan hundi te minbuat saka sugan hundi chep tesu namma thunun kan waya kan zok thina jam suan lalpa kanin kalsana inne na loho masa te kan thina Setiap selesai hian hekum kan mansuma, kan rombol itu takte kan member te, kan kausan te, kovela hundi iruat te, mamusobin an kual singkong te nangi yogi top sakta. Zania hian mani lot kadel sumin, ye kausan hote an kualin hun kan manga. Anmani sunin hunkan honne kani lalpa kan patian sukan hun honne posu hemin boral san kunge ohi kan ma isya bole me kani sutiam sana suan tan hun kan siam hi khomai takinang in fiat yang se zania hen lalpa kan nai azwala dan hafir aswala dan rilwal tharle ani ekover dan shira intika ma panin hudo dono di kan shia ego san ho aram kan bol ho nate dan zedvel na komsha shanga te ko ekover la hiswan alpa panin hule mai to dono ni di kan shia tin dan shira haya shehum kan te kan mitui ata tharle ani Amai Rasulullah pasal ahyam, ekovel langsung dikir tu kan dilawa, ekovel dia ahyam thui binsi angin, kan satuan mun roh wilen langsung, satuan orang tu in roh win, Aleswa Krista apa ini buat sakti kan siapa, kan lo tu kan siapa se, ekovel jamne Himrelo tertinggal lain buku maka Jumlah suara apa yung laite Drate mitui tate untuk lama Nanare rente ko untuk lama Kovela ini satu tina siaga posu merasuan Lalu semua angin pandai to dulu tikan siapa kalau malam tu kan siapa Bandung tate dan siang saya nak yang homai katin lapa iram sedikit dira semua tilom tersebut dan mungkin akan mikir dira ramse zania yang lapa atal santa sukuasam teko harapin kai suaila hamualna ompuila etina sukualo kengte Namaro pinutaman itu manusia te, nakinasuan kandung siap itu ini, lo mengitu ini tetap sedoni di sana koyan, athari manusia mendir yang se, setiap besi nenoknya kumera bukan mantenan suan, harap tiap meninggal koi sunsong se turin, tanpa Yesus Kristus mengikat diri se, Amen. Orang saya mau deh sunat rasa turin